Imwalimu kesie tolo mutu ipiriotin lwe piriaka kotomo waitin lwe gelegela. Kwangin nesetojoka etogolo kosi loka yemuto loka New Vision. Aitwa sama kesi kujuna iruke choka. Aishana kini due akironuka Ekuse lo Ikwamin. Sister Florence Imalingat nesapolo nesomero St. Elizabeth Kidetog. So kupani so kwa pe Kidetog girls iraunare renoi. Aloskwa nunga itikugong noi. Ikose isisiaka kisisiana kinakada kere kisamisikin aswamsine nwebeti kesano ayiwara environment wo bilaru chalo ida usokoni akelesian aisisianikin idunyeta kosi ayiwara na aiboisho anikamutos tungai boyo Aopa ke Jennifer Angwaro aishana kina Teso College aloet nesabala ebe ebuni kwa ne programu lo aitojokare kuselo Ikwamin kanio Teso. So sumundi tiso kwa pi mwalimu atupaki na kirongun aishana kini duwe ojenete kesi amedane na Ejau tukedi kito ameda na Ejau tukedi tianginu nesubite eja kaite deke na reja kaite deke bosu boni kiere teteroni iupane pepe kede iboro lu suban lu edeke ibisumunti so noi ai shanakini duwe ai kamna na petang yanga sitenine ja auri akada tetera auri akada jenete be pola joksinoi ai boy atitubete na ejasi subana nwede. John Eremu editor loka New Vision kopolo kinta na petano nesie yalama ne ejasi mwalimu no Teso kanu kesa ijaunu nani kesi kada isumuni kinebe epote aitodolikinu kaina peta kano. I'm sure the teachers from their commitment, from their input in the training have embraced the program and they have signed commitment forms on the activities that they are going to do. The beauty with this training is that we are using a bottom-up approach. We are not forcing down the activities that they must engage in. These activities have come from from the schools, from the teachers, and they are simple things that they feel are within their means to do. Absolutely convinced that the project is going to have the impact. Ayaito no aisisia ko soroti site party ya mokori nesabala ebe erao mished na itosomi someroi na ibecho kina ko waila kirono aiwe bikamtuse kuselo Ikwamin iduelu ipu yang harus lembala ilmu kijo rai kibono bokani yang harus bala tiselareta do kana ke butore program lo ajene ngelo security mwalimu lu penare jok elo stike sai sana kini duengun da jene ngikamuti duengun akirongune jok elos do kana kisaswa moras do melumne to tao kese ujinita jokiso ni kitangun rata kese kito Ikwamin le menasa brana dakana ri togoi ranu sikito ngunu be pedrotes kona sigoni Ikwamin ngun yedo ko le menasa brana lele anari nyoi togoi urokata ngun ngunda ame pedroso bata somo narai ja sikito bikamuti community borungun ajena ngelosti atiokiso no menasi Ikwamin yaono Peter Pex Park Lord Rai Resident City Commissioner Soroti Lord Apollo Kinane apukoro na uriente kana nesi abu elipi mwalimu na wanyu nebe pote kesa rauna anyu na Ejau kosote ta anyu nebe pote aina peta anwa irara ito and support any assistance we need from our office for as long as it's within the policy and legal frameworks we shall provide because we know what these causes to government, these disasters cause to government. Ekuse lo Ikwamin lo mejoko nesajala kitunga lo ipu ekudianete ya kirono etenge narama mutidoko lude pote kotoma park. Kedaen na petanu emuno ebe epote ya kiro aitemo kine joko so dedo udalopae abongunu kai beitor. Godfrey Ojore, TV East, Soroti.